Parabadisera Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurani nga chino chipinga kea. Abamuta wa mtetwa botanganiza chitumbu chabonati mtetwa ubva shangoni la France. We were not expecting such an outcome. However, as the NPA, we take it on the chin. Aba NPA bosumbedza usatakadzwa nga unechedzwa baili kabo KT mulife. Allocating time, I mean, I'm not saying that your time is in them to keep flats. For example, the Makassar police station. General Mokunazi, I don't want us to water this down. We must know if you are fit to do this. Thank you. Thank you. Mu komishinari wa rushaka mapolisa bo fani masemula bakosasalizwa kuma maorganizine hafi bo bayalino shango komboni ya magebenga kati no sarwera bazirapo balino shango. The captain said it already a few minutes ago. People are expecting more. Kazo mitambo rabelesa mutambo wa bafana na Zimbabwe madekwana na musi. Nda ni madekwana nendirungamani mufandirani. Parabadisera Mafhungo pano ka SABC 2, SABC Plus na Kalihai. Abandaulo ya buchikisi ya rushaka kana NPA habakofare zwabudi nga cheo ya kote kurani ya Johannesburg ya beli ya randa za zukiti za madarama na karamabindo asurese yao bo katiso KT mulife aba mulife bakohweswa mirandu ya ubura muzika oupa DJ Sambori Sifuka na murindu wa watsirarezo mingwa miraru epelao nganda izo mulife bakotoba puba weswa mirandu ya mabrayo a hector DJ Vintos Putelizi na ra engineera wa Ferenhen wa Ahmad Swart aba koti ya magistrata ya Alexander wa wuzima aba mulife baili ngangwezi wa tangure ba NPA bari bakotanganiza katreyi naho bachikadizeura. We were not expecting such an outcome. However, as the NPA, we take it on the chin and we move forward in terms of studying the judgment of the court and to determine or craft a strategy in terms of dealing with the matter going forward. We were still dealing with the bail application stage where the onus lies with the accused. To prove that indeed there is an existence of exceptional circumstances which in the interest of justice permitted his release on bail. So the burden was more on the side of the accused than on us as the state. We have presented enough material as the state, though the onus was not on us. We believe that the investigating officer did a sterling work, working closely with the prosecutor. Abamuta wa mtetwa abatanganiza chitumbu chabo mtetwa uvaka shango la France bona timtetwa bwapo mwambasara wa Afrika chipembe ka shango la France bo mtetwa borowerengei Paris ngalafu rarula mwezi wapelao mushumu wa mbulungo ya chiofisi abona timtetwa utafarwanga sonda kwa mbona mbivu ndoni la KwaZulu-Natal chanda cha bubiri cha mwale bumarupini ramkhupa bwamba bwemera lihoro la ANC. With this news, hordes of people who loved and shared pivotal memories during his life with him as a son, a father, a husband, brother, colleague, friend, comrade, and diplomats, were confronted with the unimaginable grief and deep sense of sorrow and loss. The news of his passing shook us all profoundly, reminding us of the fragility of life and the fleeting nature of time. We have indeed suffered a monumental loss. At the time of his departure, in serving as our highest-ranking diplomat in France, South Africa's ambassador extraordinary to France and accredited to Monaco. As the president remarked in his tribute, amongst Ambassador Mtetwa's achievements in this role, which he had occupied since 2023, we count the deepening relations between South Africa and the Republic of France and advancing our contribution to transforming global power relations. In paying homage to the ambassador,
His Excellency Jean-Noël Barrot, the Minister of Europe and Foreign Affairs of France, described him as a friend of France and lauded his contribution to deepening the ties between our two countries. Komishini ya madlanga ine kusedzulusa mabaribari abuchinyi ujenerala politiki kati na zwito za buwada ka chumela buramukanyi na mapolisa idobela hapunga musumbulo bege dao pedzi murane wazo busebi na buchinyi Lieutenant General Budumisane Kumalo abanga donekeza butanzi karutaru tebara holwa zura la komishini chipinga cha Kumalo panda komishini chodo punguzwa mwezi wa pera wanga mrau hamusi wofarwanga biso madwa mararu pedzi musi wotumotanziera baranga panda babutanzi badita kumbero nga musumbulo ori utecheresa ufarwe chipirini. The Commission of Inquiry will resume its hearings on Monday, the 13th of October 2025. Due to the nature of the evidence to be presented when the hearings resume, the evidence leaders will apply for the hearings to be conducted in camera, meaning that the hearings will be held in a closed session at which members of the public and the media will not be allowed. If the Commission grants the application, the hearings will then proceed in camera until further notice. We must clarify that Lieutenant General Dumisani Kumalo, the SAPS Head of Crime Intelligence, will not testify during this period. The Commission also wants to make clear that it remains committed to the principles of transparency and accountability, and should circumstances permit a change in the mode of hearing, the media and the public will be informed accordingly. Komisionari wa shaka mapolisa wafani masemula bako sasa razwa kuma maorganizwa na fi bobyalino shanga komboni ya magebenga kati na usaro la bazirapo balino shango mimwe mrado ya parlamente na ba komiti ine ya kusezulusa mabaribari au general wa hachimero ya mapolisa na zwito za bwada bari masemula bo abena budipinduleri hau hana ndaira ya minister wa muhashi wa mapolisa bo senzo mkunu ya oparaza ketekanyo ya katori ya ketekanyo ya ketiao ya urwana mabrayo politiki. Mukomishinari wa rushaka wa mapolisa General Bufani Masimula wemera buranga pamba habo ebatenda uri unakhedu kha muhasho wa mapolisa. Do you believe the minister must be arrested? No, I can't express an opinion on that. There is a case that is being investigated. I think you heard from General Mukonas when he was here, that Honorable Chair, that there is a case that is being investigated, and one cannot comment on cases that are still under investigation. Masimula barchigura cha PKTT chikadishuma nahone chikufatululiwa. If this instruction was about the disbandment of a task team that was investigating farm matters, I can guarantee you, before the 3rd of January, all association and organization around agriculture, they should have risen up to this matter, because they would have seen it in public. They should have done something. But this very one, everyone, all analysts that are the best of today analyzing, including members of this House, it was quite okay. I did the best I could alone, and I tried my best. But if I have to be blamed today, well, I accept, but I did my best. And as we speak today, the political killing task team is still existing, is still working. Never mind, yes, I might have done it differently. Anyone will have an opinion how best you could have handled it. But I handled it my way, and I eventually was able to pick up what were the reasons why is the minister doing this, and the team is still there, is functioning. Wamasimula wane zozori bana butumani na ramabindu bo Brown Mukhotsi. Basi ngotochera kure hera bya zinu zinosikali. Agro bapu batanganiza kama punga Tshivenda pano ka SABC 2 rikandela panda ngahindira.
Aba muhashi wa pfunzo wa vunḓuni ḽa Limpopo vha khou takadzwa nga vhadededzi vhavho vharathi vhe vha wana pfufho dzo fhambananaho. Pfufho dza lushaka dza vhadededzi dzi khou bva u farelwa Kempton Park nnḓa ha Johannesburg vunḓuni ḽa Gauteng. Vhadededzi avha vho ṱanganedziwa sa vhahali u zwikani havho vhukama mabufho ha dzitshaka ha Polokwane. Vunḓu ḽa Limpopo ḽo vha ḽo imelelwa nga vhadededzi vha 15 kha khethekanyo dzo fhambananaho pfufhoni idzo. Kha ri pfe zwinzhi kha muvhigo wa Mafhungo washu a Pfani Munyai. Vhathu vho vha vho takala ngeno vhaṅwe vha tshi khou imbelela musi bufho ḽine ḽo vha ḽi tshi khou endedza vhadededzi vhe vha pfufhiwa ngei vunḓuni ḽa Gauteng ḽi tshi kavha vhukavha mabufho a dzitshaka ḓoroboni ya Polokwane. Vhadededzi vhavhili kha vharathi vhane vha bva kha tshiṱiriki tsha muhasho wa pfunzo Mopani East na West vhane vha funza grade R na secondary, muṅwe na muṅwe wavho o wana tshiendedzi. Vho wana dziṅwe pfufho hu tshi katela na lwendo lwa uya mashango ḓavha ngei Denmark. I'm so grateful. I feel so overwhelmed and I thank God. I didn't expect this. It's tough there. But I feel so happy to have put Limpopo province in the map on this category that is rising, the ECD category, grade R. It's rising in the Department of Education, and I'm so glad to be part of the teachers who are having an impact in our little ones as I prepare them for school readiness. Ndi lwa u thoma kha miṅwaha ine ya paḓa 10 musi mudededzi wa vunḓu ḽa Limpopo a tshi dzhia vhuimo ha u thoma kha thero ya mbalo kha idzo pfufho. It's over more than 5 years that we participated in National Teachers Award as Limpopo province, but we have never split position one. So this is very great for the province and national at large. So part of the things that I've won, I got 250,000 rands to go to Denmark and also 21 days trip to China for teacher development. Vha muhasho wa pfunzo vha ri vha khou ḓihudza nga pfufho dza avho vhadededzi. Ndo imbela muhasho ndo takala nga maanḓa. Ro vha na vhadededzi vhe vha dzhenelela mbambe ya dzi National Teachers Awards and kha vho vhoṱhe ri na vhadededzi vha 6 vhe vha kona u wina dzi award. Kha vha 6 ri na vhavhili vhe vha wina na dzi mara kha vha vhadededzi vhoṱhe vha 15 vhe vha vho dzhenelela ri khou vha ri vhone na vhone vho ri takula. Vha muhasho vho ita vhona u amba uri vho luga musi ho sala maḓuvha a si mangana uri mulingo wa mafheloni a ṅwaha wa maṱiriki u thome. Ro salelwa nga maḓuvha maṱuku uri ri swike kha uri matshudeni ashu a ṅwale mulingo. Zwino ri khou ri last push program yashu ya uri ri khou ḓivhudzisa uri ro lungana uyo dzula kha mulingo. Ri khou vhudzisa matshudeni ane a khou fanela u ṅwala ngauri vha khou fanela u ya kha classroom dza ndugiselo dza u fhedzisela. Ri khou vhudzisa vhabebi uri vhabebi vha redi na u tikedza vhaswa musi vha tshi khou ṅwala vhana vhavho. Ri khou dovha ra vhudzisa riṋe sa muhasho uri mabambiri o lugana ende ri nga confirma rari riṋe sa Limpopo ro lugela u dzhena mulingoni. Vhaofisiri vha muhasho wa pfunzo vho fhululedza avho vhadededzi. Aba Pfani Munyai, SABC News, Polokwane International Airport. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi ya rannda ya vhonala yo shaya nungo musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rands 30 cents, bond ndi 22 rands 99 cents, euro ndi 20 rands 3 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 20 cents. Mikovhe ya phala GSE ipasi. Kazvira za musuku ndi 3,988, platinum ndi 1,633, oil isingakonekiswaho ndi $63.88 nga fagi. Mugurizi wa timu ya bola ya lushaka Bafana bo Hugo Bruce vari Bafana vonogonyisa matambire yavo zvine zvakusiya lushaka runa ndavhelelo khulwane khavo. Vari vatambi vavo avangadoshonisa vatikedzi vavo nahone vadokona u swikelela mitambo ya ṅwakani ya chipuga cha ḽifhasi. Bafana vakodotamba na Zimbabwe luvandeni lwa Moses Mabhida zvino nga iri ya vhurathi mutamboni wa ufa na uchia wa u swikelela mitamboni ya chipuga cha ḽifhasi.
Timu ya lushaka Bafana ina rekodi ya vukuma musi chipambedzwa na timu ya lushaka la Zimbabwe kha mitambo ya fumi he Bafana ya penya kha mitambo ya rati ngeno la Zimbabwe lokunda kha mitambo mivili mugudisi wa Hugo Bruce vari ndi mutambo wofa na uchira. We did a very good job in the last 2 years, and by having good results, your status becomes bigger. That means that, and the captain said it already a few minutes ago, people are expecting more. Mugudisi wa Hugo Bruce vari vatanganidzwa nga zwanḓa zwa vhududo fhaḽa ḓoroboni ya Durban nga Ḽavhuna hune vha khou lavhelela uri vhatikedzi vha ḓo ḓadza luvhanḓe. Vhunzhi ha vhatambi vha shango la Zimbabwe vha tou bva vhe mashango ḓavha vha tshi vhuyela mitambo ya lushaka u tou fana na Denmark, Italy, England, France na Scotland. Zwo ralo mukaputeni wa thimu ya lushaka Ronwen Williams uri vho ita ngoma madzulo o vhambya. They've got players playing all over the world now, doing amazing. I mean, if you see the goal that Munetsi scored over the weekend, it gets you worried. So we don't solely focus on one player. We know his qualities. Obviously, we've played against him and we know what he's about. Kha chigwada cha C Lesotho itaombana na Nigeria phala Polokwane ngeno Benin ichidolibange Rwanda Kigali. Zazino pano zistudio za shuri na msakanyo za mitambo tina wanga chita gonga na manchana une arakorabisa mutambo wa Bafana na Zimbabwe ndi madiko na chita gonga rikontangani kama Mafhungo Tshivenda pano ka SABC ndi madiko na udinga mandesa ndi koliwa no tanganidzwa kama Mafhungo Tshivenda pano ka SABC 2 khadrobesa mutambo na musi wa Bafana na Zimbabwe ndi chipio zwine akuzibona kama mutambo na musi oyino ni mutambo na musi ndi mutambo wofana uchira ngamandesa rola balisa kati ya lushaka afano kala Afrika Chipembe Bafana vane vakojena kha mutambo wa madeko na dona musiba pasi ya mutsiko opurisa shango la Zimbabwe. Zimbabwe auchena zwino vakotambela zone vakabwima ofedzisera Bafana vunji abadzulapo afano kala Afrika Chipembe vakotodo vabona vokono swikelela kha mitambo ya chipuga cha lifasi ine ya dowa hone ngwa udao. Adorobalisa upungudziwa hadzi point za timu ya lushaka ezwo zwithu ubona ngari zwingasi kuzidokwama timu ya lushaka nga ndila de zori kwamanga manda ngori zwa zwino ri vhuisela murawo ni ḓo zumbula zori phanḓa musi ri tshi dzhielwedzilani point itharu timu ya lushaka ya fano kha Afrika Tshipembe yayo dzula ngi nṱha vhulegelegeni hune zwa zwino izwo sia zwono rumisela murawo kha vhuima vhuvhili zwine zwa sia zwi tshi khou ri panga kha mutambo wa madekwana na ḓwana musi ri fhasi ya mutsiko zwa dovha hafhu zwa sia ri tshi ḓo tea uri ri shumise dzi calculator ri kono u vhalela uri ho funa heiḽani iṅwe tshikundiwa kana iṅwe i tshi tamba ngo rali zwine zwo sia zwi tshi khou humisela murawo shango la Afrika Tshipembe zwine zwa amba zori kha heinoni mitambo mivhili yo salaho ine vha khou tea u tamba kha yo lwela u swikelela kha mitambo ya chipuga cha lifhasi vha khou tea u tou finyadza khwaṱha. Huna khamusi tshanduko ṱhukhuṱhukhu dze mugudisi vha dzi lavhelesa kana vha dzi ita ri khou sedza vhone uri na mafuvhalo vhatambi vhane vha vha na garaṱa dza ṱaḓa u tou fana khamusi na vhathu vhane vha nga vho Reines vho Relebogile Mofokeng vhane a vha nga ḓi vha hone kha mutambo uyu zwi nga kwama mutambo uyu wa madekwana na musinga nga nḓila ḓe a thi vhone zwi tshi nga tou kwama thimu ya Afrika Tshipembe nga u tou ralo ngori ni ḓo zumbula zori kha mitambo mivhili yo fhelaho ya Bafana Mofokeng o vha sa khou thoma na mutambo zwine hu na vhatambi vha fano na vho Lyle Foster vhane vha tshi khou tamba mashango ḓavha vhane mugudisi vho Hugo Bruce ndi kale vha khou ḓi mushumisa kha mitambo yo fhambanaho zwine ndi vhaṅwe vha vhatambi vhane vha nga sia vha tshi khou thusa thimu ya fano kha Afrika Tshipembe kha u nga ḓiwana vha tshi khou shuma zwavhuḓi madekwana na ḓwana na musi ri na thimu ya lushaka ino khou tamba na Zimbabwe ri na thimu ine khamusi ndi ya Benin ri na Nigeria ri na Rwanda Lesotho dzine dza vha kha tshigwada cha C dzi khou tamba dzoṱhe khamusi nga tshifhinga hu nga itea mini hafha fhethu khamusi ri tshi khou tou lavhelesa zwine zwa khou tea u itea kha mutambo une wa vha vhukati ha Rwanda na Benin ndi zori vha khou tea uri vhatambi u lingana ngori ni songo ango zori shango la Nigeria na vhone vha na point dzine dza vha dza 10 zwine vha khou tamba na shango la Lesotho hangei Polokwane une na vhone shango la Nigeria vha kha ḓi vha na tshikhala tshiṱukuṱuku tsho uri vha nga ḓiwana vha tshi khou kona u swikelela kha mitambo ya chipuga cha lifhasi fhedzi zwa ndeme ndi zwa uri thimu ya lushaka ya fhano kha Afrika Tshipembe ndi yone ine ya khou tea uri i ḓiwane i tshi khou bva phanḓa uri u kone u vha na tshikhala tshavhuḓi tsha nga kona u ḓiwana vha tshi khou kona u swikelela kha mitambo ya chipuga cha lifhasi arali Bafana ya sa penya na musi zwi amba mini hei mutsiko u ḓovha wone vhesa muhulwanesa ngori ri ḓovha ro no sala nga mutambo muthifhedzi une ra khou tea uri ri tambe khawo vha sa penya na musi zwi ḓo dovha hafhu zwa bva na kha uri kha dziṅwe dza dzi thimu dzine dza vha kha tshigwada tshithihi na thimu ya lushaka kha la Afrika Tshipembe vho tambisa hani kha mitambo ye vha tamba khayo mutambo wa na musi wa Bafana vha khou tea u tou kunda a huna zwiṅwe nga nnḓa ha hezwo Tina ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshanu ndo livhuwesa nga maanḓa Kezo ndi musi ri tshi khou amba na musaukanyi wa tshiko zwa mitambo pana SABC Tina Chitangong ra Mantswana
Natikori narobona re tengana po tshifhinga tshidao vasongo taela mutambo vafana na musi zwino nga warara pano ka SABC 2 adwa madeko na vhuḓi ndende. Agora vhapo vhatanganedza ka mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2 ri kandela phanḓa nga hindila. Vha muhashi wa pfunzo wa vunḓuni ḽa Limpopo vha khou takadzwa nga vhadededzi vhavho vharathi vhe vha wana pfufho dzo fhambananaho. Pfufho dza lushaka dza vhadededzi dzi khou bva u farelwa Kempton Park nda Johannesburg vunḓuni ḽa Gauteng. Vhadededzi avha vho ṱanganedziwa sa vhahali zwikani havho kha mabufho a dzitshaka ha Polokwane. Vunḓu ḽa Limpopo ḽo vha ḽo imelelwa nga vhadededzi vha 15 kha khethekanyo dzo fhambananaho pfufhoni idzo. Kha ri pfe zwinzhi kha muvhigo wa mafhungo washu a Vhapfani Munyai. Vhathu vho vha vho takala ngeno vhaṅwe vha tshi khou imbelela musi bufho ḽine ḽo vha ḽi tshi khou endedza vhadededzi vhe vha pfufhiwa ngei vunḓuni ḽa Gauteng ḽi tshi kavha vhukavha mabufho a dzitshaka ḓoroboni ya Polokwane. Vhadededzi vhavhili kha vharathi vhane vha bva kha tshiṱiriki tsha muhasho wa pfunzo Mopani East na West vhane vha funza grade R na secondary, muṅwe na muṅwe wavho o wana tshiendedzi. Vho wana dziṅwe pfufho hu tshi katela na lwendo lwa u ya mashango ḓavha ngei Denmark. I feel so overwhelmed and I thank God. I didn't expect this. It's tough there. But I feel so happy to have put Limpopo province in the map on this category that is rising, the ECD category, grade R. It's rising in the Department of Education, and I'm so glad to be part of the teachers who are making an impact in our little ones as I prepare them for school readiness. Ndi lwa u thoma kha miṅwaha ine ya paḓa 10 musi mudededzi wa vunḓu ḽa Limpopo a tshi dzhia vhuimo ha u thoma kha thero ya mbalo kha idzo pfufho. It's over more than 5 years that we participated in the National Teachers Award as Limpopo province, but we have never split position one, so this is a very great for the province and national at large. So part of the things that I've won, I got 250,000 rands to go to Denmark and also 21 days trip to China for teacher development. Vha muhasho wa pfunzo vha ri vha khou ḓihudza nga pfufho dza avho vhadededzi. Ndo imbela muhasho ndo takala nga maanḓa. Ro vha na vhadededzi vhe vha dzhenelela mbambe ya dzi National Teachers Awards and kha vho vhoṱhe ri na vhadededzi vha 6 vhe vha kona u wina dzi award. Kha vha 6 ri na vhavhili vhe vha wina na dzi gold. Mara kha vha vhadededzi vhoṱhe vha 15 vhe vha vho dzhenelela ri khou vha ri vhone na vhone vho ri takula. Vha muhasho vho ita vhona u amba uri vho luga musi ho sala maḓuvha a si mangana uri mulingo wa mafheloni a ṅwaha wa maṱiriki u thome. Ro salelwa nga maḓuvha maṱuku uri ri swike kha uri matshudeni ashu a ṅwale mulingo. Zwino ri khou ri last week program yashu ya uri ri khou ḓivhudzisa uri ro lugana u yo dzula kha mulingo. Ri khou vhudzisa matshudeni ane a khou fanela u ṅwala ngauri vha khou fanela u ya kha kiḽasirumu dza ndugiselo dza u fhedzisela. Ri khou vhudzisa vhabebi uri vhabebi vha redi na u tikedza vhaswa musi vha tshi khou ṅwala vhana vhavho. Ri khou dovha ra vhudzisa riṋe sa muhasho uri mabambiri o lugana ende ri nga confirma rari riṋe sa Limpopo ro lugela u dzhena mulingoni. Vhaofisiri vha muhasho wa pfunzo vho fhululedza avho vhadededzi. A Vhapfani Munyai, SABC News, Polokwane International Airport. Zwazwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi ane rannda ya vhonala yo shaya nungo musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rands 30 cents, bond ndi 22 rands 99 cents, euro ndi 20 rands 3 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 20 cents. Mikoba phala GC ipasi. Kazvira za musuku ndi 3,988, platinum ndi 1,633, oil isingakwanekiswayo ndi $63.88 nga fagi.
Mugurizi wa timu ya bola ya lushaka bafana bo Hugo Bruce bari bafana bonogonyisa matambere yabo zwine zvakusiya lushaka runandabalero kurwane kabo bari batambi babo abangadoshonisa batekedzi babo nahone badakona ushikarera mitambo ya mwakani ya chipuga cha lipasi bafana bakodotamba na Zimbabwe rubandeni rwa Moses Mabida zvino nga area burati mutambo ni waufa na uchia wa ubulero ushikarera mitambo ya chipuga cha lipasi. Timu ya lushaka bafana ina rekodi ya bukuma musi chibambedzwa na timu ya lushaka ya Zimbabwe mitambo ya fumi he bafana ya penya mitambo ya rati ngeno la Zimbabwe lokunda mitambo miwiri mugurisi wa Hugo Bruce bari ndi mutambo wofa na uchira. We did a very good job in the last 2 years and by having good results your status becomes bigger. That means that, and the captain said it already a few minutes ago, people are expecting more. Mugurisi wa Hugo Bruce bari batanganizwa nga zwanda zwa kututu pala doroboni ya Durban ngalabuna une bakoraberera uri batikedzi batodadza rubambe. Vunji abatambi bashango la Zimbabwe batobva bemashango dava bachiwira mitambo ya lushaka utofana na Denmark, Italy, England, France na Scotland. Zoraro mukapteni wa timu ya lushaka Ronwen Williams uri buita ngoma mazuro bambya. They've got players playing all over the world now, doing amazing. I mean, if you see the goal that Munetsi scored over the weekend, it gets you worried. So we don't solely focus on one player. We know his qualities. Obviously, we've played against him and we know what he's about. Kachikwara chasi Lesotho itombana na Nigeria pala Polokwane ngeno Benin ichidolibangi Rwanda Kigali. Zazino pano studio za Shure na msaka nyoza mitambo tina wanga chitagonga ramanchana une rakorabesa mutambo wa bafana na Zimbabwe ndi matiko na chitagonga rikontanganiza kama Mafhungo Tshivenda pano ka SABC ndi matiko na udinga mandesa ndi koliwa no tanganidzwa kama Mafhungo ya Tshivenda pano ka SABC 2 khadorobesa mutambo na musi wa bafana na Zimbabwe ndi chipio zvine akuzvibona kama mutambo na musi oyino ni mutambo na musi ndi mutambo wofana uchira ngamandesa rola balisa ka timu ya lushaka afano kala Afrika Chipembe bafana vane bakojena kama mutambo wa madeko na dona musiba pasi ya mutsiko upurisa shango la Zimbabwe. Zimbabwe auchena zvino bakotambela zone bakabwi mufedzisera bafana bunji abadzurapo afano kala Afrika Chipembe bakotodo babona bokono swikerera kama mutambo ya chipuga cha lifasi ine ya dowa hone ngwa udao. Adorobalisa upungudziwa hadzi point za timu ya lushaka ezvo zvitu ubona ngara zvingasi kuzidokwama timu ya lushaka ngandira de zori kwamanga manda ngori zvino rubwisera murao ndozumbura zori panda musi richijelwe zilani point itarui timu ya lushaka pano kala Afrika Chipembe yayo dzurangi ntanta bulegelegeni une zvino izosiya zvono rumisera murao kabwi mabuviri zvine zvasiya zvichikori panga ka mutambo wa madeko na dona musi pasi ya mutsiko zvadova fu zvasiya yi richidoti yori rishumise dzi calculator kono barero ri hofuna ila ningwe chikundiwa kana imwe ichitamba ngorali zvine zvosiya zvichikumisera murao shango la Afrika Chipembe zvine zvamba zori kai inoni mitambo miviri yo sarawo ine bakoti yotamba kayorero svikera ka mutambo ya chipuga cha lipasi bakoti yotofinyadza kwata una kamsi chanduko tukutuku dze mugudisi vadzira verese kana vadzita rikoseza bona runa mafuvaro vatambe vane baba na garata zatada utofana kamsi na vatu vane vangavo Reines vo Relibugile Mfukeng vane avanga dovana ka mutambo uyu zvinga kwama mutambo uyu wa madeko na musinga ngandira de atibone zvichingato kwama timu ya Afrika Chipembe nga utoraro ngori ndozumbura zori ka mitambo miviri yoperawo ya bafana Mufukeng obasa kuthoma na mutambo zvinei huna vatambi bafano navo Lyle Foster vane baba chikotamba mashango dava vane mugudisi vo Hugo Bruce ndikale bakodimushumisa ka mitambo yopambanawo zvinei ndi vamwe vatambi vane vangasiya vachikotusa timu ya pano kala Afrika Chipembe kaunga diwana vachikoshuma zvavudi madeko na dona musi rina timu ya lushaka inokotamba na Zimbabwe rina timu ine kamsindi ya Benin rina Nigeria rina Rwanda Lesotho zineza pakachigwada cha C zikotamba zote kamsinga chipunga ungaitia mini apa petu kamsiri chikotora beresa zvine zvakotoiteya ka mutambo uno ava vukati ya Rwanda na Benin ndizori vakoti yori vatambo lingana ngori nisongo wango zori shango la Nigeria na bonei vana point dzine dzava dzafumenti zvine vakotamba na shango la Lesotho hangi Polokwane une na bone shango la Nigeria vakadvana chikara chitukutuku chori vangadhiwana vachikokono swikerera ka mitambo ya chipuga cha lipasi pedzi zvandeme ndi zvauri timu ya lushaka pano kala Afrika Chipembe ndiyo nene yakoti yori idhiwane ichikobva pando kono vana chikara chavudi changa kono dhiwana vachikokono swikerera ka mitambo ya chipuga cha lipasi arali vafana yasapenya na musizviyamba mini
hei mutsiko u ḓo vha wo no vhesa muhulwanesa ngori ri ḓo vha ro no sala nga mutambo muthihi fhedzi une ra khou tea uri ri tambe khawo vha sa penya namusi zwi ḓo dovha hafhu zwa bva na kha uri kha dziṅwe dza dzi thimu dzine dza vha kha tshigwada tshithihi na thimu ya lushaka kha ḽa Afrika Tshipembe vho tambisa hani kha mitambo ye vha tamba khayo. Mutambo wa namusi wa Bafana vha khou tea u tou kunda a huna zwiṅwe nga nnḓa ha hezwo. Tina ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshaṋu. Ndo livhuwesa nga maanḓa. Khezo ndi musi ri tshi khou amba na musaukanyi wa tshifhinga zwa mitambo fhano SABC Tina Chitangong ra Mantswana. Nṋe ndi khou ri na ri vhone ri ṱangana hafhu tshifhinga tshiḓaho vha songo ṱahela mutambo wa Bafana namusi zwino nga awara ya rathi fhano kha SABC 2 a ḓovha madekwana vhuḓi ndende.